Ku bantu bashoboye kugera mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye muri buka ijambo ipome ya batata, icyo ni ikijumba babaga bari kuvuga, rikaba izina ryitwa mu bimera. Ibijumba bigira amabara anyuranye haba ku gishishwa cyangwa imbere. Ku gishishwa inyuma hari ibijumba bitukura, ibisa umuhondo, umweru, n'imbere hari ibisa umweru, umuhondo, oranje na move. Uko amabara ahinduka imbere byerekana ubwinshi bwa beta carotine irimo. Bivuze ko ibisa na oranje cyangwa move biba biyifite ku bwinshi kuruta ibisa umweru. Gusa uretse kuba ibara ryerekana ubwinshi bwa beta carotine irimo, ubusanzwe intungamubiri zirimo ni zimwe. Reka nkubwire intungamubiri dusanga mu bijumba mbere y'uko tujya ku kamaro k'ibijumba. Iya mbere ni folate, igira 3% mu kijumba. Niacine igira 3.5%, pantotenic acide 16%, pyridoxine 15%, riboflavine 5.5%, thiamine 6.5%, vitamine A 473%, vitamine C 4%, vitamine E 2%, vitamine K 1.5%, sodium 3.5%, potassium 7.5%, calcium 3%, iron 7.5%, magnesium 6.5%, magnesium 11%, phosphorus 7%, zinc 3%. Vitamine A irimo ikubye hafi inshuro 5 iyo dukeneye ku munsi. Akamaro k'ibijumba ku buzima bwacu, icya mbere ni uko ibijumba byongera ubudahangarwa. Kuba ibijumba bikize kuri beta carotine izwiho kwirukana uburozi mu mubiri, hakabamo vitamine C na B zinyuranye, ubutare na phosphore, bituma ibijumba biba ibyo kurya byiza mu kurinda umubiri wawe indwara zinyuranye cyane iziterwa na microbe. Ibijumba kandi bidufasha mu kugabanya kubyimbirwa. Kimwe n'ibirayi, ibijumba nabyo byifitemo ingufu zo guhangana no kubyimbirwa. Ibi biterwa nuko birimo beta carotine, vitamine C n'umunyu ngugu wa magnesium bivura kubyimbirwa haba imbere kimwe n'inyuma. Reka tuvuge kuri asthma. Ibijumba bizwiho gutuma amazuru afunguka kimwe no gutuma ibihaha bikora neza. Ibyo nibyo bifasha mu guhangana na asthma. Ikindi bifasha muri bronchite. Ubwinshi bwa vitamine C, ubutare n'indi myunyungugu biri mu bituma iyi ndwara yakira. Ibijumba bituma umubiri wongera ubushyuhe, bityo bigatuma umwuka mwiza winjira. Ingaruka nziza rero ni ugutuma bronchite yoroha. Ikindi ni uko ibijumba bidufasha mu kurwanya kuribwa mu ngingo. Tunabyita rubagimpande. Beta carotine, magnesium, zinc na vitamine B zinyuranye bigira akamaro bifatanyije mu guhangana no kuribwa mu ngingo kimwe no guhururwa mu mitsi. Unashatse wasiga amazi wabitetsemo mu ngingo ahakurya, uburibwe bukagenda nka nyombere. Ikindi bijumba bidufasha mu igogorwa. Kuba mu bijumba harimo fibre iyo zifatanyije na magnesium bituma igogorwa rigenda neza. Kuba birimo amidon kandi bituma birika neza, bityo rero kubirya bizafasha igifu n'amara gukora neza. Ikindi bijumba bidufasha mu kurwanya kanseri. Beta carotine izwiho kurinda kanseri no gusohora imyanda mu mubiri. Nk'uko twabibonye, niyo ituma ikijumba kigira ibara runaka bitewe n'ubwinshi bwayo. Iyo ifatanyije na vitamine C bituma umubiri uhangana na kanseri zinyuranye, cyane cyane izifata inyama zo mu nda nk'amara, impyiko, prostate n'urura runini. Ikijumba nanone gishobora kudufasha mu kugabanya ibisebe mu gifu. Ibijumba byoroshya ibisebe byo mu gifu biterwa n'uko harimo vitamine B zinyuranye, vitamine C, beta carotine nk'uko twagiye tuyivuga, potassium na calcium, kandi zirwanya impatwe, bikarinda ikorwa rya acide nyinshi, bityo bikarinda igifu gutobagurika. Diabete. Nubwo ikijumba kiryohera, nyamara ni ibiryo byiza ku murwayi wa diabete biterwa n'uko bifasha umubiri kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso, bitewe n'uko bituma umusemburo wa insuline ukorwa ku gipimo nyacyo. Kuringaniza amazi mu mubiri, za fibre zirimo zituma umubiri ugumana amazi. Ibi rero bituma umubiri wawe uhorana amazi akwiye, bikawurinda umwuma. Kongera ibiro. Ibijumba biraryoha. Ubwo buryohe buterwa n'uko bikize kuri amidon, ikaba ari ubwoko bw'ibinyasukari. Ibi rero bituma ibijumba biba ibimera byiza ku mubiri wacu, binabihuha ingufu zihagije
nuko inyungu ikabikongera ibiro. Niyo mpamvu ku muntu unanutse cyane ukirutse indwara se ari byiza kurya kenshi ibijumba kuko bifasha kugarura intungamubiri watakaje. Si ibyo gusa kuko bifasha abantu kureka itabi kimwe n'ibindi biyobyabwenge. Ni byiza ku mikorere y'imiyoboro y'amaraso kuko birinda kuzamo ingese. Kuba bifite phosphore nyinshi na beta carotene ihagije bigirira akamaro amaso n'umutima. Ibyo ugomba kuzirikana ni ibi ngibi: iriya beta carotene iyo igeze mu mubiri wacu nihinduka vitamine A. Umwana utangiye gufata imfashabere yemerewe guhabwa ibijumba gusa, umuha inombe iseye neza kandi bikeya. Uko wabiteka kose ntacyo, gusa ibyiza ni ukubitogosa hamwe n'ibyokeje ndetse no kubihekenya ni byiza. Naho kubiteka ifiriti byangiza vitamine C bikagabanya vitamine A. Ngaho rero niba utarabihinga nyarukira mu isoko wihahire, gusa wibuke kureba ibikungahaye kuri beta carotene. Ibijumba ni kimwe mu bimera dukeneye cyane dore ko bidufasha mu kwirinda indwara. Mureke tuve mu kubiharira ngo babandi twita abakene, ahubwo tubonye ko buri umwe wese, haba umukire haba umukene, ibijumba arabikeneye. Yemwe bikorwamo n'ibindi bintu bitandukanye. Mureke tubikoreshe, mureke tubihinge, mureke bibe ibyo kurya byibanze ku meza yacu. Iki ni Ikibabi TV. Kubera icyo udakora subscribe na share ubundi tukagura umuryango wacu. Reka mwibutse ko wanadukurikira kuri TikTok, wadukurikira kuri Facebook, aho naho turahaba. Ushaka kwamamaza wahamagara 0788942019 ubundi tukakwamamariza. Ibiciro biri hasi. Ikindi nakubwira, ukeneye umupira w'Ikibabi TV ni nk'ako kanya tukora delivery, waduhamagara kuri iyo nimero nakubwiye haruguru. Ndabakunda.